US President Thlan result pon ngong le Thunawi kallai mek social media lian tak Twitter in January ni somni sani le somni pakata tangin Potus account Joe Biden na ahlan dona ma se ahlan thei kherangem President of United States ani kher donem tun boruak chiri takara chuan thil konfi taka kalpui ala har saveri khopin narin om Potus tiom jehen soifia talokila United States of President tina ania he hian advantage nei telve a Obama ti ringot ni lo deuh President Obama ti khan amoi jok le a United States President hi state ho tulu an ni mai ba ka America a sarkar ho tulu ber an ni a chu mai ba ka Federal Government le United States the Armed Force Commander in Chief an hingal bokani They puts time to puang tu chuan Twitter in ranglamin White House ro rel na in thlakuna Twitter account an hlan tur thu an chua he Twitter company len hian an thil ti tum hi National Archive and Records Administration ron chung zel anti ani thu le ama White House office tu tu te anin rel boldan le an thu chuak te po an da that zel thu an soi bokani chuti rualin President Trump le a campaigner te chuan sahni somni in thlan puya hian thil mu mal lo le voter te atanga hlem hlena tam tak awm thu an la au pui reng thawa state in beina satna bik Michigan Pennsylvania Arizona Nevada le Georgia da chuan dan mangin ko ta te an la zual ko na sa hlebok vote thak le achena chungchang ko tin dik na hum him turin an du hlebok ani Trump chon Democrats te na tlai taka belota vote thak te an pom chudan kal ani thu te le ballot box za omna ti borban na an pu bok ama le dan rimi te chuan da ka tanga vote lut November ne thum anga inziak aya tlai lut te chu chair lo tu le Republican vote chair ret pui tu te tellawa an vote chair te po chudan kal ani ati Trump mal lawyer Rudy Giuliani chuan he beilet na hi akai hruaya Democrats ten vote ru an du awang ni in hengin beina state ta hian hetiang hin an cheta ni in asoi ve bok he lawyer vekin an campaigner mi somvel ta chu hetiang lam hret pui tu a hian an om thu soin heng ho mingan puan chu lo chan chu an nun na ta na hlom thei ani awang ani thu asoi tel bok ani ama vekin mi sang khat velin hetiang chungchanga diklo na pompuina affidavit an nei chuan in thlan koi her turin atok thu asoi bok hetiang chungchang khe si tam tak umma se Trump campaigner ten heng state na an case file te chu judge ten nolin an lo pom lo boka third party case te pon file siam ni in ma se result danglam athen lem lo ani heti la hen Trump campaigner te hian lo chamder ani bik lova Pennsylvania court case file pakhata chuan Katie Bugwar Secretary of Commonwealth of Pennsylvania le county somruk pasari dang te chu vote thla khun top ni ID proof bo au mawangin in soifia turati anni mita mutu ten in beina state a thil mumal lo le fel helen tong Rudy Giuliani President Trump dan tremi Rudy Giuliani chuan nilai Pennsylvania hearing ne ya khan in thanlai mita mutu ten Keystone State a thil digloan wangkha in beina state a potling na sa ati a heng mita mutu te soyang hian Michigan Wisconsin Nevada le Georgia te vote thak diklo na bulpui chu ballot dakani thu huai takin Gettysburg Senate Republican Policy Committee hearing te ma asoyeni heng thilan ti diklo na tam tak zinga pakat asoi chua Philadelphia Allegheny County a chuan Republican lam vote thak dan lo NFL tu te chu dan anni a hetia an dan lai hen vote la an share hi noiruk sing sari sang ne vel ani man ni in asoi bok Giuliani bok chuan ti han soibel in vote la te chu nungei ni ti hriat nan thilpoi mo top ko ka Republican lammi te an thlir rangani hi thil fel hlalin thup om ngei ti chiang tu ani ati Philadelphia lawyer le vote thlak endik tu pakhat Justin Quider chuan thilmak le social thei tak aton thu alo soive bok Pittsburgh poll observer pakhat Kim Peterson point vote la te chu fit somni vel hla atang an mu thei chau thu le khatianga chuan thil dik theilo om ngei aring bok hetiang thil diklon puan chu pakhat lia chuan Delaware County a USB card atanga voting machine a vote lak entura ruat te omlo lai voice somni pali chuang data upload lai an mu tu te wartakin an soi bokani Giuliani chon Pennsylvania in thlandan chu thil diklo na satak ani thule misual thiam tak rohman ang mai ani thu asoya hengan malak na kong a hen vote nei te chu tu man vote lak dana ti mingleu an tumna ani lo thu lo hret pui turin adua amai ro chu vote la noi ruk sing sari sang ni te chu disqualify turin le hemi na hong tur chumi puimak tu doi som sari pani te vote ti borbangin om don lo thu asoi tel bok Democratic Secretary of State Katie Bugwar ero chuan heng state hawa ta hian engma thil diklo an mu lo thu le
state data ne Thlan angin Biden an tramalaka vote sing retin ma hruai meka chu wang thil dang lam vak thleng turin aring lo state dang secretary te point hatiang zuzui deuh tho hian an pu mo na hian thil ati dang lamin an ring lo ani engpo ni se thulakal chhozel don ani mela kan hre thei dan tur chuan tuntrum US president Thlan na nei dan chuan thil fel lo le thiang hlim lo tam tak akeng tel hnem hle ti riata kovel ram roi tulu tam tak pon Joe Biden alom puina thuthon hi an man mo lem vak lo ni na hriat bok chuti kara lo lom pui to ponom nual tho ani khamo